یازده روشن دولت ترکیه داگیرکر با آوای هوانه ایریشی روش آوای کردستان دیگه جه ده روشن در بازبوی ده 13 سیویل 20 شهروان او اندامین هزا اولکاریا هندرین ده وان ایریشن داگیرکریا دولت ترکیه ده شهید بون جه شهبا بگیرن حتی دیری که دولت ترکیه داگیرکر ناوندین خدمت گزاری و بنسازین ده باشران جکرین آرمانجا ایریشا داگیرکریا خویا وی جاری جبر ایریشن داگیرکریه به قاسی 20,000 خواندکار جه دبستان خوابان لعالیه کدن بدنگیا که جالی روسیه و دولت نیگوین آمریکای وده دیار کرن دولت ترک آماده کارین وجاری ایشه که برفره یا بجایی دیگه هری داوی فرمانداری گشتی یه هزین سوریه دموکراتیک قصد مظلوم عبدیشی اشاره دویه که کر او بانکا برخودان یا لدیشی داگیرکریا دولت ترکیه کر ایرو ده برامای خویا تایبت هم آماده کارین ده برخوردانی که لدیش داگیرکریا دولت ترک لعالیه کدن دانوستاندنین لگل حکومت شامی بیدنگیاوی او جبو ریگرتنا لپیشا ایدشا داگیرکریا دولت ترکیه گاوین کوورن آویتن امی حول بدن ده وی برنامه خویا تایبت ده به میوانین خوره بو بینرین هشاره پار و بکن و برنامه اما دست پیدی که بله جاره کردن دما خوش ببینرین هجای ایرو دو خالین سرکی کم حول بدین دوی برنامه خواه تایبت ده به میوانین خوره به بینرین هجاره پار و بکن نقاشاویه که بکن اف یک جوان ایریشین داگیرکریا دولت ترک آماده کارین ایریشه که بجاهی لسر حریمین کوبانی من بیچ او حریما شهبای دیکه لعالیه کدن بیدنگی حکومت شامی او حولدانین جبور ریگرتنا لیویه که دانوستاندنین کو ورین کرن گاوین کو دوی پیوسته ورن آویتن به چه آوینه امی حول بدن بریا دو میوانین خوین هجا کوش کوبانی و برس شیخ احمد بمرا آمده به سیاست مدار و لعالیه کدن و لباشر قاموش توجی برس سیهانوک دیبو اندام دستیا سروکاتیا مجلس سوریا دموکراتیک میوانی برنامه میا ایرو تایبتن ام دبیجین هون بخیر هاتن و بنا میوانی برنامه میا تایبت برس شیخ احمد از دخوازم همه دست پیکی وی که جواب پرزکم نها دولت ترکیه داگیرکر ایدی دیاره و دعالیه بجاهیده ایریشه که لدیجی باشری کوبانی من بیچ او شهبای پیک بینه فرمانداریا قصدی شیر سرویه که هشاری دا گلو تشتا کو دهله دولت ترکیه داگیرکر او قاسی کوبانی جبو خواه که آرمانجه که داگیرکری نشان بده چیه ام دست پیکی وی که لواگو هدار بکن بله دست که وار باش بو تامشوانی و هیجیا جمالبات شهید را ام سرساقیت خازن خود صبر که بده جبرین داره جم شفاهی عاجل خازن کوبانه او ایرشن کوه کی ته ناسکرند هری دمی داویدا یعنی کوبانه نج نهادت آرمانجا ترکانده جده 1012 دما کو 19 تیرمه هل کوبانه پیکات وان دما آرمانجا ترکانده و حتانی وارونجن داوی هری داوی وکی یعنی هات دیار کرند 19 ماه مجدار دا ایرشی خواهی که سراسر باشور روجلات و باکوری سوریه دست بکر شهباد دست بکری حتی دیریکه و باشوری کردستان دا تایبت کوبانه یعنی جبو شکوش بو کوبانه نه یعنی نه باجاره که هم بیجن جهال اینجار ناد شرین دولت آندا هنک آرمان جوان هبون کد هنک باجارین پر زنگینن پر دولتمندن جبو آبوری کی ایریشی سروان در تکرندای کوبانه نه باجاری که دو آستانده نه پترول ودرهنه نه سر دریانن نه جی کی زیاده ام بیشن زنگینیا که سر عرض و بن عرض کوبانه همه کوبانه هنک تایبتمندی کوبانه هنه یک جوان تایبتمندی کوبانه د شورش روجاوا دا گروه که پای دیروکی لیست یک 19 تیرمه ها کو 1012 کوبانه باجارن رژیم یعنی رژیم سوری ها ترزگار کردن دای او وکی خسارت دموکراتی 1014 دا کوبانه ده هات آوا کردن دای یک امین باجار روجاوای کردستان داد کوبانه گاو هات آویتن ادن وکی کوبانه این امبیجن رولا کوبانه کوهین بیتر او کوبانه تدی او ایرشن کل سر کوبانه د او یاد 15 ماهانه 1014 ایرشا کل سر کوبانه هاتی کسین کو چکین خاج موصله و جلیوا نود سوسیان فرقه حفظان مطار رقا
و ji bajarên derdorê den bi destekdayîn yan jî bi pîlanên AKP ku ev çekên herî mezin û êrişê ku berî xwedana Kobanê di encamê wê da wekî ku te yani hat diyarkirin di wê encamê da ev hêzên ku ji halê AKP de hate destekdayîn û diyar bû ragihandinê dunya de jî hatin tespîtkirin di 1415 Ronayê de jî hatin tespîtkirin ev hêza dawê da bi bin ket û gelê Kurd bi gelên herîmê ra bi proje xwe netawa demokrat da hîro xwedan projeyekî herî mezin e ji bo vê ev rêveberiyan Türkan Erdogan AKP de ewa wî nê yani kêleka wî wekî gelê Kurd ku kanibê bixwe rêveberêkî xwe xweser di herîmê xwe da bimeşînê qebûl nake ji bo vê dixwaze êrişekî xwe giran bide Kobanê armanc ne yani belkî niha Kobanê wekî navend me got carê yekemîn Kobanê hate rêzgarkirin û yekemîn qaton hata vekirin yani Kobanê di Daeş di Kobanê da hat eşkeyanidin ev sên nixtê xwe taybeten yan balkêşen ev beşekî wêne endemê de di Kobanê da evekî yani rihekî netewî û rihekî û şoreşgerî heye ji bo vê yani Kobanê kanibû rolekî xwe ku di Kobanê da şerê ku di Kobanê da hate kirin yekemîn yeketiyan gelê Kurd her çar parçî Kurdistanê di Kobanê de yeketî xwe çêkirin di halê merûvetî da rolekî merûvetî hate lîskandin di halê internasyonal da gelekî însanên internasyonan ji pêkhatiyan ji netewê din hatin di Kobanê da şehîd ketin û heta niha jî Goristanê wan di mezara me şehîdê Dijla de diyar yani ji bo vê yani Kobanê wekî navendekî yani mînakekî Kurdî em bibêjin tedî di halê me civakî da dema ku tu şîrekî kelîn û tu mas de ew ji bo şîra saxlam bibetin kevçiya ku mas davêkî yani ev masta ji bo dibe hêvanek ji bo wan şîran Kobanê jî wekî hêvanek ji bo şoreşa Rojavayê Kurdistan ku rolekî wer hate lîskandin dayî belê her birêz Sehmet yani hûn dibêjin Kobanê gelek xwedî taybetmendiyên yekane ye û dewleta Tirkiyeyê jî dixwaze van yekanên ku Kobanê bi dest xistine bi gelên herêmê daye qezenc kirin ji holê rake birêz Sîhanok gelek pirsên ku em îro ji we bikin wê hebe bi taybet piştî daxuyaniyên ku ji aliyê fermandariya giştiya Qesedê ve jî li ser vê yekê hate dayîn niha me got ya diyar ew ku dewleta Tirkiya dagirker wê êrişeke bejahiyê pêk bîne û li hemberî vê yekê jî hikûmeta Şamî pir bêdenge bêdengiyekê bê yani di asteke pir zêde de heye niha tiştek ku ez dixwazim ji we li vir pirs bikim ew e gelo hikûmeta Şamî di rewşa heyî de bi vê bêdengiya xwe hewl dide tiştekê qezenc bike yan got ev hikûmeta ku xwe berpiserî hemû xaka Sûriyê dibîne xaka Sûrî hemû ji bo xwe dibîne bi vê bêdengiya xwe dixwaze çi bi destî bixe de silav bû bû ketkarên muxabatkarên Ronahî TV re û herwisa bû hemû temaşevan û bêvanî wê jî re silav dişînin silav ji bo ez jî rastî jî îro roj pir muhim e em bidne xuyakirin careke dî siyasatên navnetewî de îro sîstemek hegemon nû tê avakirin û merhela îro bû em tê de derbas dibin merhelekî rastî jî merhelekî em bibêjin merhelekî demkî ye yani yek ji van encamê got mirov bixwaze ji vê merhelê fehm bike merhela îro em derbas dibin tê de îro dem nedema çareseriyê mixabin îro dema berdewamkirina vê alûsiyê ger em vî tiştê bi qenaet nêz bibin û di alûziya Sûrî de em mêzênin got tiştê îro çê dibe Tirkiye Erdoganî ev îro 10 sala zêdetir destpêka alûziyên di rojhilata navîn de û xetmandinên ku hewildanên ciddî ji milê gelên rojhilata navîn de û heta niha jî ev hewildan berdewamin bû wekî guhertinekî û veguherînekî demokratî lazim e ji vê herêmê re birastî ji ber ku şêwazin kevin tu şansê wê û derfetên wê berdewamkirinê nîne ye îro roj nêzîkbûna Tirkiye bû van alûziye birastî nêzîkbûnekî rolekî sereke ji bona her alûzî li her derê Sûrî li her derê rojhilata navîn
تایبەت ئەم ببێژین لە سووریایەژی وەرێ گورکردن نەوێ چارەسەرکردن ji بۆ ناوەیەکێژی vê neqilê Tirkiye birengekî rastexîne rûyê xweş her kesî re daxuyakirin neyekî bi rastî pirsgirêkekî ciddî mijî wî de hebe kesek nemakarî îro li aliyê Tirkiyeyê bisekinê ji ber ku Tirkiyeyê hate xuyakirin qirkirinekî bû gelên Rojava bû Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê giştî taybet Kurd bingeha wî ya خزمت گوزاری بنگهین وی جیانی نخوشخانه وکی وجبوت هجمارکی مزن خوندوان دبستان هاتا خود کرین اب ایرو سری 3 ساله مسئله فراتی مسئله دجله مسئله محطه علو کجبونا آبی یعنی ترکیه برستی سیاست کی دمشین وی درباری ده سیاست تندکرینه سیاست ام ببیجین عرض شوطاندن عرض شوطاندن كيل سر وي عرض بي كبر بي انسان بن دار بن براستي لازم اب ديروك وري قركرن وديروك كين بوري خدمتها يا تركيا دجي او دبي دويج او دجي براستي ام دبينين هل وسط شامي هل وسط كي وكي وجود وكي هركزي تماشدكي نبوري أستا وإلو تيخستن يعني أم بيجن هالوستكي نجتمان فروري هالوستكي لسر تجهين مهم وكي أم بيجن آلي كرن رجيم أوبوسيونا سوري أبتشن مهم براستي تجهين مهم لإيرو روج أب سرورية سوريا وخاكا سوريا إذا خطرية إذا وقسمك مظن تي داقر هاتي داقر كرن وقسمك مظن تي داقر كرن وأب هالوسط براستيجي تي فهم كرن بو رجيمة أنجي دس هلادارية الشامي إذا أو بريار ستاندن أو براستيج وي برياري هاتية كتن ونتيجة بو آلي قرن وي ام بيجين ايران بيجي يعني روسيا بيجي برجوندي و بلكي دغاوا يكم دغو دسالاداريه الشامي بميني بله لي خويا دكي دغاوا دويم دا دغاوا ايرو روج دا دغاوا ايرو ام بيجين ام بيواجوي كي دم كيش ياندكن نب هودرنا لينا كوكيجي براستي بيج دكن جبونا بيكيجي ام مهمه ام بي بدنگیجی ام زنیبن بنگهوی اوا و آدنیجی به گوهرتنین هایی گو سوزن ترکیه جبونی زیکونه بو شامه و آدنیجی براستی تم رژیم دست هلادار شامه اجماج دا وری بویرن اوی 2011 درکتن حتی ایرو روج دردكبي بيش برسكريكي جدي يعني دبيجي الترناتيفي من اسلام سياسيه وايرو روجي في مساله دي خويا كرن انه بوهرتن بيبيست نينا ملت سوريا واب 2011 اب شورش انجي لبطا شورش غري قول سوريا تشيبو حقيقه ابو شامد خوازي ويت نبكي جبونا بيكيجي تبي ناكوكيا تبي داغركريا تركا جي خاكن مهم مش خاكن سوريا لي تيخيا كريم قود دي مليدا تنكرنا بروجي چارەسەریە تونەکردنە ڕێبەبەریە خۆسەر و گەلێ کورد و پرسا کوردی و دۆزا کوردی بێ ئیرادەمینێ بەڕاستی دەبەیەکی لێدە دەبێ نوقتەدەژی هەردووژی و خێنی واژی هەنا متفقنش بۆ نەولۆژی بەڕاستی ئەب بێدەنگی ئەم باوەڕ دەکرد یانژی هەلوەست داین هەلوەستە بۆ تێ خواستن حتا نەهاتی ئەستاندن ئەم باوەڕ دەکەن مرۆ گۆری بێ وەری فێمکردن پڕ باش بێ برێسی هانۆکە سەماوەیەکێژە ژوە پرس بکەین بەریاکۆم دەربازی گەل لە میێوانێ خۆیدن برێس ئەحمەد ببن نەهەوا ئانێ زمان کو یەکژێ بەلکە ئارمانجین سەرەکین ئێرشا داگیرکردیا دەولەتا ترک یا لەسەر هەرمێ ji bo têkbirina projeya rêveberiya xweser ji bo têkbirina projeya aramiya li herêmê ye gelo dewleta Tirkiye dibe ku ji wêyekê pir ditirse bi projeya rêveberiya xweser ya li herêmê re ev yek bandor li Tirkiye jî bike سێ ئەنجامê sereka hene pir muhim e got em bibêjin Tirkiye îro gorî wê nêzik dibe yek çareseriya pirsgirêka Sûriyeyê berenî nebe ji ber ku îro roj
تركيا دي برزغريكي جديده درباز دبي افيك اد دوا داعش هر جاري هولدانك تشي دبي شبونا داعش تنكرن داعش تشي بي وريخستن ترور وايغو برولكي سركا هيزن حسدي بو ويوكي سمبولكي نافنتوي افتشت بو داعش بو تركيا براستي ناي قبول كرن يعني داعش لازم خلاص نبي يجبر بو تيكيلين راستقينا وكوم كرنا ريخستن ترور وبرورد كرنا وتوجيه كرنا وبو رجعوا بو خرا كرنا يعني جيتونا كرنا بروجي خسريه ديمقراط نيرو روجباتي خويا كرنج 2012 مها دها ويازدها قاش شري جبهه النصره ودبابي دي ملي تركا سريكاني باكوري كردستاني درباس وسريكانيه روج آوا باكور روجلات سوريا ويش أخي بحتان هاجي براستي علاقتك عضوي ووظيفي نبرا فاري خسنا أو أبداية دني جي هركس دزاني وتايبت دس رژیم دست هلادار ایگو ناخوازن دوزا کردی چاره سر ببی و ام دبیجن وقتی وی ایدا برنگکی فعلی هایا اگر کی بخوازه بحثا روش هلاتکی ناوینی مستقر به آشتی به اولاکاری بو ببی لازم ام ایرو هرکس فکری ام به دوزه چلو چاره سر بکن برنگکی ما فی چلونوس کرد بوری رنگی وی دموکراسیه دا ایرو روج اب یکی انجامه ترکیه خوازه کرد تایبت ام ببیجن بو هرکس دزانی رولکی بو هرتن دلیزه اجبر بو هری کاری گوبه رولی بلیزه نخاسم بیجن بنگهکی توری فلسفي بقاسي نظريا نتوى ديمقراطيك دا كرد وعرب سوريان اشور جرا يكم ديرو كده الكيلكا هبدونا ودجي دسهلاداريه ودجي ريخستنين رش تسكنن فايرو بل هر بي دي فيان و بفان شوازن تنكرنا روجلاتا نافين دا شوازن دجي ارادا غلاندا تایبت ایرو رژیم ترکیه به مسئله نونرتیه دیکی و سرکیشیه دیکی جی براستی و عین وقت جی یعنی پشتی گو رولکی لیست با هر 10 ساله دا رولا ام ببیجن توزيع يا بارود توزيع يا ديناميتي لحمو دري روج هلاتا نافين دا وإيرو استثمار كرنا ويدا ألوزية هرمي دا تايبت أم ببيجن حتاني أوكرانيا إيرو دبيني خطرية جدية بو برسكريكا سوريا دوزا سوريا سر أساسي سيستما كنا نافاندي ديمقراطية دي شوازي ريبابريا خسر دا براسي بوي برسكريكا بله بله جخوهر تبي بو هركز زانيجي إيرو روج ريبابريا خسر تدو كورتو كيماسيين ويجي لي بويا وكي اكتورو كي سركا بو استقرار كرنا منطقي دحمو مليدا نتاني ملي ديجي داعش اذا سكني اب بروجيجي مخابنجي دملي اب نريجي دورول تركيا دملي روج عضاده دملي ريبابريا خسردا بردوام بكي غوري ويجي نيزيك بوني ريبابريا نيزيك بوني حسدين بوني مسديشي غوري ويجي ام نيزيك دبر براسي وحازريه بوجي غوري وي عندك بله هوند بيجن بريسيانو كنت بيجن خواف دسكفتين كواتنا بدس قسطن بروجا كواتيه بيشكش كرن اف دوارك جشتي ده ببرخدانيه بيك خاطيه و اف برخدانيه هي دولتين هم دسريده دولتات تركيا قالك ولطان عاجز دكاش بركو برخدانيه هي قالك نتو دكارن هبونا خواهين بهستر بكن بحبر باواكي ديمقراطيك بجينش بركو ريبابريا خسر نهاد بن سيونا ريبابريا خسر ده هريمكا خسر هريمكا ديمقراطيك وحمو بيك حتى وكا وجاني زمان بالصالان بشتي بالصدي صالان قارنه بهفره لكلاكا هفدود يك برياري ده باصرار بن ام ده اليه برخدانيه ده به کوبانی دوام بکنش ورکو کوبانی یک جه قادم برخوادانی کود تکوشینا لدجی چتین داعش ده ناوی خوال جهانی دا بلاف کرن به برخوادانی لکوبانی هاتا کرن ایدی گلین هرم کاری داخواز پروژه او خواسته کن خواه به رای گشتی یا جهانی رایش بدن پارو کرن حوال احمد تزویه که جواب پرس بکم نها ایری شکمه گوت
لبرچاوانه کوی ایرشک داگیرکاری پیک وره جاره کدن برخوادنی که مزن یا کل دیجی داگیرکاری بیکرن پیوستی بویه که هیا گلو دوی چارچوبه ده گل کوبانی گلین هریمی جاره کدن ج برخوادنی که کو بکار بن داگیرکاری دولت ترک چوا بریان ها چتین وین داعش دان راوستاندن برخوادنی که کو بکار به جاره کی و جاره دولت ترک بدر راوستاندن گل کوبانی شویه که رامده یه سپاس نه از يعني بري از درباسي روشا كوباني بم از تخازم هناكي ميناك بدم بله يك مين كردستان يك بارچه اما جبر برجمندي جهان كردستان ده هناك الهف كرنا دا هناك پیمانه دا هاتن 4 پارچه کرن دای اندم دا جي دما کو شروان تبگران آزادی درکتن او سینیوران ده حالی معنوی در را کرن و یکتیا کردان هات آوا کرن دای جبو دما کو او یرشن لسر روجاوات کرن عین او یرشال سر باکره عین او یرشا لسر باشوری مزنه عین او یرشا لسر روجالات کردستان جبو چته خواستن یعنی میناک کو ام خوازن یک زال بکن دا و دا اوکراینیا دا تدی اوکراین زیتری 6 ماهان شرکی ناوری روسیا و اوکراین دا بردام کرنه و روسیا دا تناسکرین دولت کی حلف الوارسو والهمبري حلف الناتو يعني دروجرات ناوین دا خودن آسته کی وی هبو ده حال چک داد حال اجمار داد حال تکنولوژی دا و تو امزان دنگا کی ناور هیزن اوکراینی و روسی دا نه حال اجمار دا و نه حال چک دا هه هم اوکراینیا د چه هاته کرن یک امین ریوبری اوکراینیا او کسی کشانو گربو خبات خی کساتی سیویل دمکو بری در واس ریوبری اوکراینیا هم دیرک بریارستان و چک اکرا کرو و گفت اجناف گلی خوی اوکراینی در نکردم اول وستک بود دیامین مخالفت اوکراینیا اکل للدیجی سیستما کل اوکراینیا دبو مخالفت وانا اف مخالفتان وکی هنک مخالفتان یعنی وکی هنک پیکاتین حریم می روجالاتان آوین یعنی وکی سری خنویتن حمیزین دجمن تفق او آلوزی نوری وان دهبون اف آلوزی خدان حالی که و چک خارا کردن لکهلک گل اوکراینی و کهلک ریوبریا اوکراینی سکنیان ده دمکی ایرش به وی رنگی دا تکرن دایت هر 4 پارچه کردستان دا یک هلوست نتوی هلوست یکتیا گل کردستان بچاوی کده 1014 دا پیکات عین او هلوستات پراتیک ده گرک اف بشک دا آستا روجاوای کردستان دا دناف نورمال دناف پارتیا دا و دناف اولادا و دناف سازیان دا دناف ریوبریا دا هر تو سدی ستنه هناك آلوزی درد کم چکی نورماله اما تشت نه ام جربن خطا سور یعنی مینا که می کردی تایبت ای کوبانه دوی دما کو کیر دیگه هسته هلوست گرگن یعنی ام جی روجاوای کردستان دا به پارتی خوی سیاسی گیشتی بله اس باورم کو پیوندی عمل گل حوال احمد قطب هم جبوویه که اس میناکا کو شری اوکراین انگو گل اوکراین اوپیک هاته او هر و مخالفت او بیال دش روسیه و جاری بهرمی و گری بدم او وی پرسیش حوالی سیهانوک بکم حوال سیهانوک از وی پرسی ما جواب ثابتیم کنها گرکو هات لدش ایریشه که داگرکریا دولت ترک مینا یا هوایی یا دبجهی دجی ریوبریا حکومت شامی به هلوست ما انگو خواست وی کش بو خواست فرسند بکار بینه به بدنگیه گلو افیک به گل سوری چه بده وندا کرن يعني از باور دكم قابك بفيرنجي وري ستاندين دشي ابونا سوريا قشتيا بل خطريكي وين مزنها وان باور دكن بو ايرو درفتكي برمهم هيا البشيا شامي كافن ريكفتنين شاش هاتنا ستاندين ايرو درفتكي برمهم البشيا في رجيمي البشيا في دسالة دارية بو واسرة راست بكي يعني ام ببيجند اي قوتينا نافكرين هل ريكفتنا ادنا دنوت وحشتادا راستيجي دي شرط ومرجن برز عمت السر سوري درباسهم تبي بو شرويش اخينين يبو تبي بو قف تاني هبون ليه او ريكفتن شخو تبنجهي وي قانوني ورواكرنا وي تجاري براستينينا دملي وي تقني ده حتى بقي ملي ناوروكا وي سياسي ومعاني ومقاصد ويجي ايرو روج درفتك مهمة براستي اگرگو برنگكي نشتمان پروري وري فهم کرن نخاصم ده علي شامي ده ام ويرا كفتني شحولي راجني ده ناقو تفكيرك چه ببه دبيجين بحثا
أضنا دود به أضنا دو نممكن براستي سوري يانجي بارشكي سوري قريب راجي به أودا إيرو روج تهلوككي مزن بيل بشيا هر كسي خوا بدنگ بكي أب تيكلين أم ببيجن إيجو فرض بويا لسر خلق سوري هبون وداگر كريا ترك هبون دولتا أم ببيجن هبونا روسيا هبونا إيراني هبونا أمريكا وتحالفا نافنتوي ديجي داعشي حتاني آستكي براسيم معنكي وي هيا ليه داگر كريا كي وكا داگر كريا تركا أم ببيجن إيرو ببي شوازي ولو أشكره داخبه وبحثا بروجي وي ميثاق ملي وبروجي عثمانية نودكي أو درفتك براستي البشيا دسهلداريا شامل بشيا هيزن ديمقراط بشيا سازين جواكا سيفيل براستي إيرو أف درفتك هو كيلاكا خو بدن كيلاكا حسدا وأم بيرولا نجتمام بروري بيش بخل براستي نأب شاشتيكي برمزنا برسف وري داين برسفا باravaniya سروریه سوریه و خاکاوی و آزادی بونا سوریه سر پشتا قصدی تنی بینه براستی اوی ششتی مزن به آدنی جید باوریه مده نج استراتژیه و جیوپولیتیکیه سوریه نبی آلیکار بیرو ببی آلیکار ببی برجواندیه ام ببی جن هر دو هزین سرکا روسیا وأمريكا تايبت أنه ببن آليكار جبونا لشكر عمليكي عسكري بري تشيبي وبيشاخيجي براستي أفقس كومبوجي وأفقس داگر كرين وأفقس أم ببيجن دملي خطرية قول آلية داعش دا دم ببيجن دويا لدا قول سوريا كفنجي يعني أواقو بالشوازي إيقو هاتيه ناس كرندن نتوين يكويدا وشواز براسي درفتو وشنسل بشاوي وجارك دي فقري دي نخاصن ده الوستين فيرنجي ده بيدنجية شاملة أم براسي يكفر زحمت بي أف خطريكي وين مظنها وآدين يجي ما حموكا يشيقود أم نديجي اللي هفكرنا كي نبرا سوريا وتركيا إذا نديشي أم تبليغو حتى نيجي بروسيسك أشتيانا تشيم بد نبرا سوريا وحمود دردورا ويدا شبرقو أم جزء كي مهم من سوريا وهروسا أتش لستر تركيا جي اللي تي طبقاندن ولكن تركيا إيرو موقعك ويدا غير كريه ده إيرو شريم مدكي شري سوريا دكي ودخوازي بشكي مهم بشي إرادة كرد قال كرد وكي حقيقتك ديروكي جغرافي سياسي خوازي قربك وتنبك إيرو روج براستي أب عرض مدى دخوازي ما تنبك إيرو الوستكي نجتماني جيرا لازمة وأنبا وردك أب نزيقون شي ببي دنابرا هيزن ديمقراط ريفبريا خوسر وحتى شام دشي تبي جو غافن هات مستاندن لي او غاف تيري ناكن ام بيجن غافن جو انتشار يانجي هبونا لشكري ارتشا سوريا قصدي ان تلتمر اللي من بيجي الكوباني الهربصه المناطق نديجي يعني اب نيجيبونكي قصدي رواكر وديد بو زيدبونا ويجي بريدمكي نزدا زيدبو لسر اساسي برجوندين اجتماعي بل شخا بريس بروجي كي ديجي داغر كريا بل شخا دي اسبيجم هبونا دسلاداريا شامي بفيرنجي براستي اف ديجي سوري گشتيه ام بيفينا بو اف هالوست بيش بكبي وري بو هالوستكي وري ستاندن تبي بو تقنيا نجي ام دزانن بو ايرو تشتي اف حرب سوريا شري سوريا تعدل حمو سلاح وتشكن اي سوري جكرن بلكي او دفاعاتي ويجي وكي رايدارن حسدي بود بو او تقنيا سوريا بلكي نكاري تجي في
اوي دركبي دي اوبراسيون دركبي ولكن مهمه قابك بله شو اول سیانو کمی امی وید برفرهیا برنامه خود جل سرویه که جنی قاج بکنش برکو نها اف بیدنگیا هایوی بخار ویرانیه که چا بینوی باندوره که بچا آوای بینه چا کوف سالین در بازبوی جنج شری لسوریه ده او کمبونا بلابونا وانچتین دولت ترکیه چه به گله سوری داون داکرن امیل سرویه که جهن به ریا و آگاهیم ببینرن را پار بکن لی ده وکه وجه آنی زمان دوی اف برخودانیا لدش داگرکریا دولت ترکیه وکه تنی هیزه که کو به قصد او به لدشی دولت ترکیه دایر کرد لدشی لشکرین دایر کرد دولت ترک شر دکه دوی نهشتن امویه که به برخوادانیه که بکن پرس اوج حوال احمد پرس بکن نا حوال احمد و که کوهنج زانن برخوادانیه که هاتیه کرن حتی نها دستکفتین شورش روجاوی کردستان این هاتنه قزنش کرن ده انجام وی برخوادانیه دیه ما قلاویه که دکر برخوادانیه گلی کوبانی برخوادانیه گلی حریمی دوی چارچوبه داش بر پرزریکن من تکنیکی درکتن پیوندی قطبون ام لوا گهدار دکن ده چارچوبه برخوادانیه ده بله یعنی اگر آستا روجاوی کردستان دوی که میگوید آلوزی نافخایی که هبن اف آلوزیان دوی ام بدن حالی که هلوستی می نتویل هم بری وی دجمنی یک مجبر کو دما اف دجمنا به ذهنیت خی فاشیسم دما در باسی کیجان دنیا داشت در باسی قبرس بیه آنها در باسی جسال نود و دیان در باسی باشور بیه و جده هزار و حیزان در باسی عفرینی بیه در باسی عزازه بیه نممکنه وگرین اف بر خدانا کو العفرینی هاتی کرن جبیستی ماه یک حتانی حجده آزارا 10,858 تریان برخوادانی که دیروکی آتا کرن برخوادانی که به وان هیزان ایرشی سر رژیم سوری که راز باور نکن رژیم سوری کان با ویرنگی برخواه بدا لما مقابل دنیا به بختیه که دنیا هبو برجواندی و دنیا جوه برخوادان پرمستر بون یعنی میناک اچل خواستم ببیجم پشت عفرین آنها دست که دست داگر کنده حتی کرد میهانه که خواه مخالفت دین که خواه لکلکی ندین لکلکا پروژه نتا و دموکرات ندین یعنی خب تف دمیره نکرین یک یعنی خب خاصی از دموکراتی را نکری یک دبن هنک بهانان دا آنها العفرین کان تشکی بکن و سری کانی و گره سپی یعنی دیمی خواه کجان پارچه روجاوه هره قد فایده وان برجوانده وان وکی انجمانجی وکی پارتیش قطنه چاره سری هری مزن گرس ام حلاس خواب بکن یک ابد آستامی باکوری کردستان دا گیشتی بگورین روجاوای کردستان دا یعنی ام بجن باکور روجاواتی سوریه دا آستا گیشتی پیکاتین هری رنگ خواب و اول خواب به پیکاتی خواب و پارتی خواه سیاسی دبیل همبری فیدش من حلاس خواب بکن یک اب بشک بشه دیامین اتخازن دمیناکان 10,014 شهر کوبانی برخوادان کوبانی کو از شهاد بملوانا بله یک جوان هفجینه جن و هفجین جن خارد بجد بیت تنکانی تو در که از کت کوبانه دا بمین متزانی که خور در خینه از خازم کوبانه دا بمینم هفجین خواهی جرد بجن دبی نه دبی تو در که وزارو کو در خین از برخوادان کوبانه دا بمینم طبعا او حوالا د 26 ماه 1015 ویرشا کجا کردن لکوبانی ها تکرن آکم کجا دا خورتانه بخواه محمود بو شهید کرد اف باشه کی رحی کی برخوادانی از شهادی وی بوم باشه کی دیامین مالکی رخصتنی بو از ناوجم کی جن اف مالکی کو زارو کی خود ناف گریلا دا جهنم مالکی رخصتن کنی بو مالبات گشتید بازار دا ما یعنی زارو گید بی هم در ناکفن حتی دایی که وان جوانا گوته نکرد گو تمام گو کار موضوعی که مازن بگیرن به حواله رو ببیجن برای موضوعی که بدن اما بگیب هفرا تک هفن فی موضوع اما شر بکن یا اما بگیب هفرا شهید بکن یا جی اما برمد وردا جیان بکن دو کومانی دار رحی ویرنگی هنه هلوست ویرنگی هنه اما و آن هاد دمان هاد دما کوج 19 ماه دا ویرش ویرنگی تیانه کرن و شر تایبت و شر 20 کیلوجی و تریل عزمان دا و تیاره هانه بیمروف و توپی کتیانه باجار کوبانی و گندواری کوبانی خطا رو جلات و خطا رو جوای کوبانی و نوفند دا باجر دا گل کوبانی دمان ها دا عرض خود چینه زوی خود چینه گندم چینه جد چینه تست خود چینه دیمگی خواه حاضر بر خدانه بگه و باوری خواه و بری خواه و بخواه باور کد وی عردی دا بمینه اف بخواه حکانی نوکی نمیکنن ها گلی کوبانه ها بلکه نورمال هنه کسان در کتبن جبوره و شیمان تایبت هنه اما گلی کوبانه دا گند خدا و دا باجار خدا دا کوبانه دان اف بخواه یعنی هلوسته که و دا کوبانه دا چرل پیشه مهنه وکی بچه دا 1013 12 13 14 و 15
که هیزه می وقت قصده این زیده رولیان زیده نبو یا جینات و باوا کردن قصده بلکی گل کوبانه در فت خوی هرمی به شروان خو به زاروک خو به جن خو به اختیار خو لکلک یا پک و یا بجه لکلک هیز خوبون یک و بیز خرابون یک با اپورسیون ریزگار بون را بشدار بون حتانی کو دور در ریزگار کردن ده اندمدت بر خدان کوبانه داجی یا من گلی کوبانه اما بری خو کدا گنا کوبانه دو کی مگود یعنی تشت جهانی کو ترسا ترکا بگه کو ترکاش خراب بهانه چکن یا اردوغان دنیا خوازه بخوابینه یعنی نه راسته دنیا جزانه نه راسته قی جارا مرد بی برجواندوی دناوری وان دا جوان راستی مسترن حتی کو کوهنه کی چاوی خو لسر و کم کوجی کو ته نکرن دیگرن ودد نه هفته دو کومنه دا ایرادا گلکیه اف گلال مجبوره جبو کو جیان بکه برنامه جیان بکه یعنی وقتی ته گوتن گلک روزه که جران جیان بخوازه بی گمان و قدر اوی برسفه بده گله کرجی مجبوره دو کوبانه دا یعنی بین کفتنا کوبانه بین کفتنا روجاوایا اندمه دا باشوره اندمه دا روشلاته ده اندمه دا پارچه مزن باکره جبو چاوا کد ششی ماه ده هزار و 14 گله باکر رابو سرهلدانه و کوبانه ربو یک و جوان خوب کچ خوب هر کسی خو ایکو درباز ناف شهر کوبانی بون دهال آبوری دا ایکو در فتح هر کوبانی رو کردن دند میدا کوبانی جبو هر چهار پارچان سرکفتن یا بکفتنه مجبوره جهال نتوی دا خالد دورا کوبانی در دورا بر خدانا کوبانی خواب کن یک کوبانی دستک بکن و تیره دا گلی کوبانی یعنی وی پشتی و کدا در کوی وان دمان در فتح باکور هون نه در فتح ناشتی هون گل در باسی باکور بو آنا وی کدا هره اف پروژاب من کوی ام باورید بجن دم افروجا بن که گل نکنه دیجیام بکی گل مروفتی خو به حال خو نتوی به حال خو ناسنامه خو کردی دی نکنه جیام بکی جبو ما اف شانس می داویه تنه وکی کوچا مثلا طارق بن زیاد جمین عسکر خو شوت اند الاندونوسي او جوارا گوت یان ونج دل جان دا شر بکن یان جو شر نکن ود دجمن و بکوجه ون بر ون بحر دا بفاتسنه اما جو کی گل کرد کومن دا دروجاوی کردستان دا گمی مشویتینه در وی بر خدان چارستری پیش متنه ها تام بلکه نگزارو کامن انسانی بسالابن مریوان بده حاله کی پسیکولوژیان شر نکنه تحمل بکه اما انسانی کو کانن د کومن دا مجبورن خال در دوره خب شروان خراب بکن یک ولا بری اف برخو هم بری اف ایرش کوتن برخو بده در و لجمع چارتنه بلی حوال شیخ احمد ام در باز گل میوانی خویدم ببن حوال سیهانوک اس برسه که وسط جی تخوازم جواب بکم نها وکه هنج زانند اخفتن خود جوافیه کانی زمان دناوروشین در باز بوده رژیم فاشیست یا دولت ترک و سروکی و اردوغان بحث دانوستاندنین به حکومت شامی را دکر نها حکومت شامی جی وان دانوستاندنین دولت ترکی چقاسی دکاره باور بکه لعالیه که جتین هری هوانه اینکو او قاسالن لسوری خلق کشتن کم کشی پیک آنین او بیرانیه که زیده لسوری پیک آنین نها افچتانه جاری کردن دولت ترکی دخوازه و جاری باجرین دن ین آرامین سوری ویران بکه تالان بکه یعنی ج دانوستاندنین کو هی حکومت شامی چند کارش دولت ترکیه باور بکه راستی ام پرسکی گلکی مهمه جی باور دکم ممکنه بو هر کسی سوری یعنی جی بلیس باورم پرسیکن تکنیکی لجل حوالی ما سیهانو دیبو لناوندامه لقامش تو درکتیه لی حتی پرسیکن چهار سرکرن ام هول بدن به میوانی خواه شیخ احمد را دوام بکن جبرکو اف ایریشن داگرکریا دولت ترکی و هر وحال آلیه که دن مترسین کل سر هرمیش بو شریحی برخودانیا کوباره کردن حوالی ما دبیشن پیوندیا لگل بریس سیهانوک جاره کردن هاتیه گریدان بريسيانو جرتو دنگی مدی بیسی ام دخوازن به طایبتی تکلداری اف دانوستاندرین دنابرا دولت ترکیه و حکومت شامی ده و الهمبری ویه که حکومت شامی چند کاره ج دولت ترکیه داگر کرد که اف ج سال 2011 حتی نها خاک سوری ویران دکه دشاوتین تالان دکه چتین خو بریا چتین خو به دست خو قرکرنی پیکتنه و چند کاره به دانوستاندرین که لگل دولت ترکیه باور بکه و ج ایرش کرده خو بیدنگ بکه بله از باورم پیوندیا گل حوال سیهانوک قطبویه شخوا ایدی دما برنامه چی بر داویه و دچش بویه کم هول بدن دما کومایشی
بپرسین ماین لگل حوال الشيخ احمد دوام بکن حوال الشيخ احمد هم هما في پرسی جوا بکن و که کما حوال سیهانو گوت لی دیار پرزیکین تکنیکی درکتیه نه د حکومت شامی چه دکاره ج دانوستاندن که لگل دولت ترکیه کو جاره کدن آباد کارین ایریشه که برفره یا دایر کردن بجاهی خاکا سوری دیگه د عالی دانوستاندن دا باور بکن يعني قد كسك نكون تركيا باور بكي نا رژیم سوری باور کنه بكي و نا سیاست مدار سوری باور دکن و هلوستن سوری وکی دیالوگ دوان دام داود هنه کی زلال بون اونا قد کس باور ناکه اندامه داجی يعني دولت ترک بانجاری کد در باس به نه ممکنه فکر وکی ما گوتی و ایکو بو يعني رولك وي هري مازنج كوجبوس بنجاه سوري سر عرض وبن عرض سوري ودهالي ابوري دا باجار سوري خرابكر رولك هري مازن اوي ليستي تركان ليستي نه ممكن كو سوري باوري كي بيرنجي بك وجرا كدن فير الهاف كرنا بك تاني يعني چن ها ابلیسکی کوتینا کرن وکی قمپلی کو بشاو مثلا جنود حیشاد دست بگیر جبو سر وکتی مده حطانی ناف قمپلا لسر هبونا کردستان لسر پروژه کردستان لسر گلی کردستان بنتسن وکی الهاف کرنا آل ادن جنود حیشاد هات الهاف کرن ناوری ترکان و ایرانیان يعني ایران و سوریه هات الهاف کرن تنه الهاف کرنا وان چیه بوان هزین تروریست وان کسی که وان هزی تروریست دستک دکه و کشبر مرودی خود کومنه دا شکستن یان دروجاوا دا شکستن قیماوی نه بوان تنت خازن هیچ بکن مز تنگاف بکن پروژه می روجاوای کردستان پروژه می خسره دموکرات پروژه نتاو دموکرات پروژه براتیا گلان تخازن اف پروژه جاره کدن وکی مینا که ما يعني اف پروژه خراب بکن يعني جبو بچت کن تخازن بترکان جار ما يعني ما تنگاف بکن یانجی ما بيجين اصلا که ام سوری را ببیجن تمام وره و هر تشت وقت بیدی چیزی وقتی کردی ام نخوازن هر تشت وقتی تخازی ام بارا پاره بکن پلانه که بویرنگی تنه بوان را هفت کن یا همشرنگی دیرو که دا عثمانان و صوفیان شرکی يعني حال اولی و شرکی دروکی نافری وان دهنه که چقاس يعني هزار انسان جهفت کشتن کرد و عرب و ترک وکی افسر پیکاتیان تن السر کردان لحفظت کن در وی کردان لحفظ کنی لوانتون و قد کستک نه ممکن اجی جو ترکان باور بکی کستک یعنی نه بلش حوال احمد مجلس ترکان بخواه تفک و جن اکتستان رد بیاری گل ترک بخواه ایدیج اردوغان باور ناکه یعنی بلش کسی اردوغان باور ناکه نه ممکنه سوری جیج نوا دمکس بلش حوال احمد يعني يكش كسين كودفي هاري زيدج دولة تركيا باورنا كوشي ديسا ريبريا الشامية حكومتها الشامية ولات سوريا اجبر كل ويا اسكندرون لبرشافي هر كسيه غرافا قبرص لبرشافي هر كسيه كنج داير كريا دولة تركيا كتيا جهه كده لورمايا و دبج برناده و هرتم پیواژوی هبونا خویا دور ده اصرار دکه بلی پیوندیال گل حوالی ما سیهانوک چی بوی حوال سیهانوک تیکلداری فیه که تدخواست چی بیشم لتا گهدار بکن يعني از كرم ببي جمهوري روشاهي كو بلكي شاشة ام ببي جن سوري قبول بكي يانجي سوري قبول نكي دسلا داريا شامي ايرو چقاسي مسألة باورية مسألة بي باورية شو روشني جدانا لي دوسيا نبرا ايرو شامي و تركيا دا و تركيا إيرو دولتك داغركر جبو نيزي صديد ده شخاكا سوريا لي دي دوسيه سركه هنا براستي إيرو السر ماسا هردو بايتختا يك دوسيه ادلبي ويك شي دوسيه ام بيجين روجلاتي فراتي بو دسالاداريه شامي باوريا مدى بو دوسيه ادلبي اللي بيشيه لي دوسيا هري سركا بو بايتختا تركيا بو سياسة أنقرة رجلاتي فراتي تبي ولو باوريا مدى إيشاشتيكي فرمزن بيل هفكرنا كتشي بيل سر أساسي قوتنا لسر أساسي خستك وضغوطاتي بو هردو آلي قرن دا سالاداريا الشامي وبدي قبول كرين تايبتان ببيجين روسيا جي أم ببيجين إيران جي خستکا هردوکایا وند زنن او جوینا طهرانی چی بو بری دمکی یک جوان خستکا لور وزارت کاری در ایرانی بو ام و
شاشفام كرن نبي بكرة شاشفام كرن دنابرا تركيا وسوريا دنابرا رجيم تركيا ودسالدارية الشامية ده بشرة روس جي براسي كتنا خطيدة وبي مثلا جارك دي برنجة دي طرح كرن وإيرو بحثا خالن سركد بي وحموجي دخوازن حقا سيفيدة بينن تشتي هاي لسوريا يقوري برجواندين وقر دانوستاندنك چه ببي لقوري فين تشتي هاي وداقركري يا تركيا هبي وإريشن وي وقفن وي وأوقاس أم ببيجن دستوردانا وي يا نشرعي يا نرواج بونا أوقاس خير وبيري سوريا زيدي دهصلا رژیم داگرکر یا ترکیه دستی خودنی سری و به تجارت دکی براستی شاشتی کی پر مزنه و جامنی پر مزن و زحمت البشیا دستلاداریه بیز باوریا مده حوقاس به آلی گرن شامی ده هندروی سوری ده هم ولاتین سوری ایگو حتی نها خود بینی آلی دستلاداریه شامی باور دکن حتی اوجی بیدنگ نمینن براستی اب شاشتی کی مزنه وجارك ديجي أم ببيزن يعني تشقاسي رجيم دس هلادار الهفدو بكن جبونا تشوساندنا دوزا كردي لي أزبا وردكم إيرو ناكوكيدنا براوادا تبي بول في نقطة لفي خالي الهفدو دكن لي ناكوكيدنا براوادا أو قاسي نبنا آليكار جبونا في الهفكرني او الهفكرنا دنا براوادا بو جارك دي تيدا بردوام بكي شرط ومرجي نو بلي هافالسيانوك شرط ومرجي وايدي ايرو او تننا براستي بلي هافالسيانوك هالوستن بوزيتيف دي هنا جو شام دخوازي بيك بيني نقرا نفي الرقيه بري خو بدي ريبريا خسر ومسدا حسدا وديالوجك جدي شبي بلي جو هر هافالسيانوك از دخوازم هم هر تيكلداري بي كي جي برس جوابكم جواركو يك جي برساكو هري زيدا وسركيا دركتيا بيش او جي بيشتيكو دو فرمانداري گشتيا قصدي بريس مظلوم عبدي برسفداينا برسين روجنما فراندا افيك هاتا برسين قالو جبو بتهكرنا لاشكرين حكومات شامل السر سنوري حرمي برس هاتا كرن او بريس عبد جافيك يعني زمان كو افيك تاني بالهفكرنا كسياسي دبا قالو قصدا الهفكرنا كسياسي لفر تشيا دو دكاري باوكي كنجبه ببنران رابار بكين اوايكي بركن چار سريكي سياسي جبونا رزگار کرنا همو خاکن داگرکر سوریا و جبونا اب آلوزی چاره سر به براستی بنگه کیوی سرکه هنه ام بنگه سرکه گو وری میزاندن بو ریبریا خسر باکور و رجلاتی سوریای وکی پارچکی سیستما اداری یا سوریای گشتی اب یک دو جی گوری خصوصیتا هسده گوری تایبتمندیه وی ایرو لگرکه دیالوگه کی واقعي دياروكي راستقينا تشي ببيد نابرا شاميدا وحسديدا سربي اساسي براسي اف هردو خالن سركا بيغو اتفاقكي سياسي تشي ببي اب الوزي غردبي اب داغركري روج بروج بنجهي وي رواكرني تشي ببي ايرو محمود زانن غوتشل مناطقي ايغو دبن آتيه داگر کرند بن اوا تركيا دا ايرو على تركيا زماني تركيا بري تركيا سمبول وشخصيات تركي و ايرو روج تعلقت سوريا بيننا ايرو ريا اساسي چارسري برنگكي عسكري شينابي برنگكي برزگريكي هي برنگكي سياسي ديالوج حقيقي نا غوري بريارا نابنتوي دو بينجي وشار ترجمه هري راست ترجمه هري ساغلم بو ببرياري بله شوازي وبروجي ريبريا خسر باكور ورجلات سوريا نعم تنازلات الهبدو بقرن جبونا قولا إريشك تشيب بإريشك بجاي بروسيونكي بجاي بوشي بالسر بيخاكي بله نتني ام دخسرن حمو السوري دخسري وهري دخسري نسهلا داريا الشاميه بله سيانوك ديبو
اندامی دستیا سروکاتیا مجلس سوریا دموکراتیک هروها شیخ احمد حمو ج سیاستمدار او هروها هفسوری که مجلس گشتیا پارتیا کتیا دموکراتیک پی دی ج باجری کوبانی هم بون میوانی برنامه طیبت و هم روشا هی بیدنگی حکمت شامی گاوین کوب پیوستی ورن آویتن و ببینرین مرا پار وکر ام دبیجین گلک سپاس او جبو بجدار بناوه یا برنامه طیبت یا رونهی تیوی بلی بینرین هیجا بیدنگیا کوهی هر وها آمده کاری نریشه که داگرکریا دولتا ترکیه لسر حریمی او تشتا کوتی خواستن وره کرن ما بریا میوان نخوین هیجا دوی برنامه خوی طیبت ده بو بینرین هیجا را پار وکر حتی جاره کدن ورین پیشیا و ببین دناو خیر و خوشیده هر شاد و بختوار